салому алейкум акай бобоҷон. Ин мошин фурӯши Kia Ceed хечбек, моторш 1.6 бензин, коробкаш автомат, мултирул, круз контрол, светаш не хеле сирха. 1-2 моҳ пеш гирифтамаш барои такси кор кардан. Наклейкаш задам. неки такси кор накардам, лицензияша рост кардам, такси кор накардам. Як камтар кору бол дига шид, дига такси кор накардам. Ина дранаш срочно пул дар кор шид, барои авай мефурӯшамаш акам.